biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, loob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Misulat ya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit a makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian song sa agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Uli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yulacap, penikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit, memungutang kami karing aliwang tao ampong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamilatan da rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi namin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview keta. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban. Karin mi daon kami meto nga panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, migdebosyon kay kang apong grasya. Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisamban. At karin mi
pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi kukonsider mo rin niya luwang factors. Biblical, theological, ampong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iya pong grasya, aliya apong Ginoo. Iya pong grasya, metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalaming kasalpantayanan tamo, king apong Ginoo. Kumbaga kailangan tayong pakit na tatayra na katamo king apong Ginoo, pero alwaya ing apong Ginoo. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na naning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kaya katamo papunta king kaya anak ni Yesu Kristong ginutamo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring niyayalwang karanasan daring tao mabalakan. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbong bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya, kayabi tayo, tatayra na katamo, ampong nakatamo, pagpaburen, ilapit na katamo, king kaya na. Manano na sana ang king kapamilatanan iting dalit kang apong grasya, lumablab pa ing tibusyon tamo kaya, at lumalam ing kasalpantayanan tamo king apong Ginoo. Kapamilatan na sana nitin dalit ay ni, mas akit tayo iyapong grasya antimo kayabi at tamo king biye, ampong lalapit na katamo king apong Ginoo, tamo sana kakalingwan, iyapong grasya, kayabi tayo king balang sitwasyon, adarananan tamo. Virhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malaray na ning banuat yato, malengke ka manigapu, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, hige ka ring tao. King panoonin ka sakitan, baleni, di ka insantunan, kas ngawanyan ke kang salat grasya de bang nalingan, ika'y tulad at ligaya, tinganggap magpayambon ka. Patulunan mi apong grasya, king anak mo lapit mo kesana, idwa mo ing pakalulot kalamla, king balayang maniat sa uke ka, mamilatan ka, kekeng indu, apis ni king Diyos si Tao. Patulunan ning akong grasya, king anak mo lapit mo kesana, idwa mo ing pakalulot kalamna, king balayang maniat sa uke ka, mamilatan ka, kekeng indu,
Diyos mi, King Diyos idaw. King lagyunan ni Higpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod ay Higpa, tatanggapan keng mit mong lugod at kapasalamatan, ing kaya kang dibinong tatak ning pamamingwa. Ing kaya kang kadyosan babalot ni ing katawan ko at kaladwa manggaman kapilan. Duro ko kung mit mong pakumbabang kapasalamatan at darawon ko yung matinding lugod at katapatan keha, kakong pakamalan na Higpa. Pagparalampu ko keha, ing panluwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biya ko, king pamanyuyo keha manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na Higpa, ibiye mo ing pakalulo mo kareting masakit na panahon kaluguran na Higpa. Darawon ko kaya kayong katawan, daya, kaladwa at pangadiyos, ning kaya kang lusok kaluguran na yanak. King pamamayad para karing kasalanan ng yato, ampong para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana kining pamakilaban mi, antabayanan mo kayang salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuwa mo mikeha ing lupigan saning Diyos, at ika prinsipering ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungane king impyerno ay satanas, pati na ring aliwang mga rawa kay espiritong luyon-luyon king yato, at panintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata. O mapamakalulo ang pong mapagmalasakit ay Higpami, lalapit kami kaya kakaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya kaing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kaing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaditing sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambeneng belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paborin miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit na panahon,
Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawag kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong biye at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo magsakdal kaming magkandung o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka king kagulangan mi, no bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanuanan a Birhen. Induning Divina Gracia, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, Santo Padre Pio, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod. Ing lagyonig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Loklok tamo po. Kekongan kapatad kang Kristo. Kingaldoy ti pagmasosyan tayo. Ing Domingo ning ikalabingsyam akaraniwan a panahon. Panamdaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo, at ban maging mabungayo at makabaldugan ing kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong, karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones para kaniting misa, para king kapasalamatan da di Mrs. Anita Canlas and family, 500 Club of Our Lady of Grace, Sandra Chodoro and family, para karing makapasubaling kapag nasanda di Jose Pepe Hizon, Elmer Let Villarosa and family, Paulo Pineda, Elma Gomez, Mr. and Mrs. Adonis Manikdao, para king kebaita ng Waldo Basilio, para king malalagwan ng kapaldanan Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Cunanan, Perlita Tamayo. Para karing maldang kaladwa, lalong-lalo na di Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Salome, Lucas, Consuelo, Dennis, Lilian, Isabel and Bernardino, Carmen, Esteban, Servando and Maria Rosario, Marcelino, Edelberto and Consorcia, Remigio, Joel, Librada, Rosalinda, Bartolome, Corazon, Consolacion, Domingo, Aurelia, Marlene, Remigio, Leonardo and Leonora, Chris Paulo, Salvador and Emerenciana, Tranquilino and Elena, Alfonso Cruz para kay King 40 Days, at Ding Maldang Kaladwo, King Purgatorio. Talakad tapot, makyabet ang ngeni, King Pamagkanta, King Dalit, Apamuklod. Happy
Naginig pa ang pananak pa ni Espiritu Santo. Amen. Inginu manatiliya kay kayo. At kaya ka antemorin. Maya payabak po kay kayo nga. Maya payabak po mo. At yuta na po at tutuklo king kalabing siyam a Domingo ning karaniwan a panahon. At ingbitbit a darala ng maya pabalita niting Domingo nga iti para kay katamo nga nyapin ing dedeklarana ning Ginoo king ya ing tinape ning die. Panagkat kay kayo ngayon penandit ing manahimik tas sa guli ganakani ing depatantang kasalanan king milabas sa paraminggong yan at manyawad tawad kin Diyos. Bangka dita magitang karapat dapat marapat miyampang kaniting banalamisa. Agdanagdan nga niya kastamo ing kapanisyan karinde padantang kasalanan. Magkumpisal ko King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling may kasala kong bina, ing isip, amano, at dapat, at yayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko ka Santa Maria, ang kapilan mang Birhen, karing sa Anghel ang pong Santo, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo po, King Diyos, sa ginota mo. in Diyos sa mayupang tutu pagalwa na katamo, at kimpang tao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimpye alanganga. Amen.
Manalangin tam. O Diyos, igpananimbiye, inganak mo Jesus maging mabiyayang tinape, at inipangibat keka, ban mo niya biye ke kami, at king ke kami yat. Paintulot mong ibalik na ing sikanan mi, at tetagan kabang maglakbe kaming kayabe na. Kaya kabaning biye, at ipagkalob mo naman kay kami, ing nasa at lugod, midake king tinapemi, karing mangailangan kanit. Uling karela sa siyo ng Jesus, ing kayang dano. Iriadwan mi, kamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat king mumunarang libro dingari. Kilob ning metong Aldo pamaglakbe, dinakadyang papunta king ilang i Elias. Tinuknang niya at linuklok lalam ning tanaman aretama at pignasana ing matenesana. Nganang menalangin, O Ginoo, magkasya na, kuwanan mo na ing biyeko, e kumigit ka ring tipumpunan ko. Kay ba't nanito, may keraya at may patudtud, kabudabud ating anghel at inagkilkeyo at ngano. Migising na ko at mangon, inyang linaweyo, ikit na king kabuntukan na ing metong at tinape may luto karing baboring mapaling batu at metong abangang danum. Mengan niya at minum, at kay ba't may patudtudyang pasibayo. Pasibayo ang dinatangyang hel ng Ginoo, tigkilnge at ngano. Elias, mibangon ka at mangan, uling makaba pa ing lakaran mo. Mibangon niya, mengan at minum. Uling naniti, mibawin ing sikanan na ban maglakad ya kilob ning 40 aldo papunta king bundok ning Horeb at sa ing sagradong bundok. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Ginoo. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Ginoo. Pasalamatan ke ing Ginoo kapilanman. Labi ko elatok ng pupuri keyo. Ing ginuyang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayelat pusta. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Ginoo. Parangalan niya kambe ko ing Ginoo, miyabebe tayang puryan ing kayang lagyo. May nigapo ko king Ginoo at pekibatan ako, karing sablang katakutan ko, linigtas na ko. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Ginoo. Lumawe kayo, kaya at tumula, at kayo mipakarine. Ing taong maliligalig king Ginoo minaus yo, at yo pekiramdamane, kinabos ne king sablang dusano. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Ginoo. Ing anghel ning Ginoo, babanten noret ang makitakot gagalang keyo. Pilasan niyo at subukan ing kayang kayapan, tumulaya ing taong kayang magsantungan. Pilasan niyo at akit ing kayapan ning Ginoo. Kaduang pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao, Efeso. Iye sa palungkutan ing banal na espiritu ning Diyos. Uling ya ing minyetatap ke kayo. At ya ing katibayan ing ke kayong pangayat bus potang datang ne ingaldo mituldu. Ilakoyo na ing nanumang mapait king lubyo. Mua at kasbu. Tuknang na kayong magsalitang magaspang. Maglibak at mipapasyag mga rawak.
Nune, maging maganak ako sana at mapaglimos king metong at metong. At mipapamatawad kayo, antimo ing pamamatawad na kaya kayo ning Diyos kapamilatan ng Kristo. Antina ning anak na kayong pakamalan ng Diyos, tularan niya. Mibiyebye kayong mitmong lugod, antimo i Kristo. Uli na ning kalugurana katamo. Dinauna imbyena bilang masamyong ayin at sakripisyong makapagligaya king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Tinape at tinipo iba't banwa ngana ning Ginoo. Ing ninumang mangan kaniti, miyeya kapilanman. Manatili kay kayo. At kaya antemorin. Pamamasa keng may pabalitag pangkang San Juan. Ligaya kaya o Ginoo. Mi bubulungan la ring udyo ling sinabi na, ako ing tinape at inipay batbanwa. Sinabi ra, taliwa iti Jesus, anak ng Jose. Balutay tata natin man. Pakanano na nga sabing tinipayang iba't banwa? May kibat siya, Jesus. Na kayo may bubulungan. Alang makalapit ka na kung subali mo nung ilapit na ningigpang mitubod ka na. At pasubyan king nye, king tauling Aldo. Makasulat ka ring libro daring profeta, ading sablang tao turwana nala ning Diyos. Ding sablang may karandam at may biyasa king turu ning igpa, lumapit la kanak. Iti mga baldugan kingati ng menakit kingig pa. Itamong iba't king Diyos, ing bukod menakit na king igpa. Ing katutuan sasabihan ko kay gayo, ing maniwala at inyang diye alanganga. Ako ing tinapin ng diye. Mengan lang mana kin deserto ring pipumpunan nyo. Makanyan man menga matela. Dapat iti yung tinape ay batbanwa. Yung ninumang mangan kaniti eya mate. Ako yung mabye tinape at tinipa ibat banwa. Yung ninumang mangan kaniti miyaya kapilan man. At ing laman ko yung tinape ay beko ban miyaya ing yato. Kapatid, ing mayap ng balita ng kaligtasan. Kapurian kaya o Kristo.
Bayo tamo po paike, kaya tamo reflection, kaniting ebanghelyon din tamo, adwanta pa mo po ing kamasalan na isip ang pampuso, king banal Espiritu. At nga tamong manalangin, come, O Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the flame of love of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Amen. Isanwan po ang kagatamong storyteller ngayon aldoide, yung ebangelista, asinulat kining dindamtamong ebanghelyo, anong nung nga nang magkwento tungkol king Ginoo, sinabi na ning Ginoo, karing taong takatakiki kayo, karing taong pepakana, karing limang tinapi ang pong adwangasan, nga nakarela, I am the bread that came down from heaven. Ako yung tinapi at inipa iba't banwa. Lawen tayong reaksyon da rin tao, kabudindam da itang amanong ay ta. Ngarang sinabi, arang ibubulong-bulungan. Baba. Just a minute, ngarawari. Wari, kilala tayo? Imana ang po'y tatang na. Taga Nazaret lang. Itatang na liwa Jose, kalipentero. Imana, aliway Maria. Den kapatid na kaya biyabe tala naman kit. Makanano ng asabing iba't yabanwa. Kaya bisang mag-register kay utak da itang sinabi ng aita ng Ginoo. Na iya ang tinape at tinipa iba't banwa. Elsewhere, in another synoptic gospel, in reaction da rin tao, ngara naman, baba. Kagalang pati na yung sarili na. Bangganita ay biene, in kayang laman ang po ng kayang daya. Kasi sinabi na, he who eats my flesh and drinks my blood, will have eternal life. How can that be? Ngarawari. The reaction da. Makanano ng ibye ang sarili na kaya katamo. Patsya na galang ang sarili na. Parita rin, mga pila na putang, api bulong-bulungan da rin tao. Amay karandam, kining kayang statement, I am the bread of life that came down from heaven. At may kibat siya yung Ginoo. Yan ako may bulong-bulungan. Yan ako may babadbaran isip. Nga na. Kasi alang makalapit ka na ako. Nga na, subali mo. Nung ilapit na iningig pang mitubot ka na. O ita. Alang makapaniwala, king ka kong sinabi, nung, paintindi, ning ka na kong ipakaya iti. Aristo ngene, paintindi keka, at kanapo, makanano kang maniwala kayong sinabi ko nga nawari ning Ginoo.
At tatandaan niya po inyang mga tanging Ginoo tungkol king nung ninuya kaya kayo nga na karing kayang alagad nino ako may kiba chay Pedro nga na you are the Christ, the Son of the living God. Oh, very good Pedro nga na ning Ginoo. Wala naman, Pedro, dang sinabi mo ita, ba't king ka, panintindi ka na ako. It did not come from flesh and blood, nga nawari. Wala mo, anya, pakibat mo ita, anya ikwami ing good answer, kasi sinitsit na kaya ka, ning ka na kumigpa. O ita, kasi tirune kaya ka, ning ka na kumigpa. Nangyayon mo makanyan, mo asabi ito, ana. Ning Ginoo kang Pedro. Ang gapungin, ning panahunta mo, binata mong pagkakasakitan, intindihan tayo. Ing tinape ninggi iba't banwa. Nung intindihan tayo mo, lubos-lubusan, na Jesus, yung tinape, kingaske, na ning tinape, potang makonsagraya, ay Ginoo, nga mong sumabi, may tanggapan kingke kang gamat. Galangan me. Sabihan mo kingke kang sarili, I know that small piece of bread is Jesus for real. If you think the host, the consecrated host, is Jesus in reality, oh my goodness, you will kneel down in receiving Him in Holy Communion. At siguradong matikal kayo king pa-virtual mass ngini. No, talagang intindihan tayo at maniwala tamo king banal na misa is for real. That Jesus is there. No, intindihan tayo mo. Makanano may nga intindihan king reaction mo o tang mag-virtual mass ka, mamipi kang makanyan, tsaka ka sisimba? Mamangang ka, kaibat at yung kay cellphone mo at sabihan mo kay sarili mo, simba ko? O kaya, at yung kang kwarto, makakera ka, bigla may cellphone mo, simba ko pa, makadaster ka, makakera ka. Intindihan may kaya kanya. Yung kabalduga na, ng pangatyo na, Jesus, king banalamisa. Yan. Yan, lamentala yung reaction tam. Kalupareng kanitang minunang panahon, den takatakikiking Ginoo. Anong ngara, kilala tayo. Taga-santayin siya mo. Tempe nga rin ang timurin. Makanano nang ibigay yung sarili na, patya na. Biyanindaya na kaya katamo. Po yung katawan, makanano niyang makagyo kaya katamo.
Ita, gets at talagang gets uling kailangan niya ang sao at turud ningig pa by virtue of His Holy Spirit. Anyapin, bayo tamo minta at paike kining reflection tam nawat tamo in kasawanan ng Banal Espiritu to enlighten us so that we can understand the Word of God. If we don't understand the will of God, the will of God, the Word of God, how can we believe? How can we shake off ourselves? Bang ganita, maniwala tamo king apong Ginoo. So kapatid, nung nano, ang sitwasyon da kanitang 2,000 years ago, ding taong takatakigi kaya, ampon ding taong yan iitam, alatang pamiyaliwa. We really don't understand that Jesus is the bread of life, that God the Father has given us. He has sent Himself, Jesus, He has sent Jesus, His Son, into the world to become our life. Life not only on this earth, but life that is willing to eternal life. So, adon tamo po, king Ginoong Jesus, na sana ing turuana nakatamo ng ipa, bangganita, ayintindihan tayo, paniwalan tayo, kaulan tayo, ang kaminan tayo, antimong kekatamong pagkabye, kayong pamaglakbya tamo, kaya tiging masala, papunta, kingig pa. Amen. Talakata. Sasalpan tayo ko. King Dios, amayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal a Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye. Pepayta si banuo makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti ban makum karing mabye ampong may ngamate. Sasalpantaya ko king banal a Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo king Ginoong Jesus, para karing sablang agkatanang talakad at sumulong, king karelang pamaglakbe, at nga tamong makibat, king balang kayidwanan, Ginoo, ibiyem mo kay kami, ing kakanan mi king aldol dongin. Itang po. Ginoo, ibiyem mo kaya kami, ing kakanan mi king aldo ngeni. Para karing magdulap keka king karelang kabenyan. Ibiyeme tinape ning kasalpantayanan, nungali ing dala ning katutuan, maging binayang makaba para karela. Inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiyem mo kaya kami, ing kakanan mi king aldo ngeni. Para karing sablang mabibiye lalam ning kaligaligan. Ibiyeme ing tinape ning kapanaligan, nungali
ing dalaning katimawan, maging binayang mabayat para karela, nga ngaming manalangin. Gino, ibiyemo kaya kami, ing kakanan mi hingaldo ngeni. Para karing sablang mabibye, king pamikasala, ibiyeme ing tinapening kapanisyan, nungali ing dalaning kapatawaran, maging binayang maralumdum para karela, inya tamong manalangin. Gino, ibiyemo kaya kami, ing kakanan mi hingaldo ngeni. Para karing mabibye, king pami sa langsangan, ibiyeme ing tinapening pami pakisundu, nungali ing dalaning kapayapan o kayapan, maging binaya marayo para karela, inya ngaming manalangin. Gino, ibiyemo kaya kami, ing kakanan mi hingaldo ngeni. Para karing mabibye magdilidili, para mo king karelang sarili, ibiyeme ing tinapening pamakidamayan, nungali ing dalan painturo king lugod, maging binayang malungkot para karela, inya ngaming manalangin. Gino, ibiyemo kaya kami, ing kakanan mi hingaldo ngeni. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Manalangin tamu, Ginoong Yesus, inapening Diye, paintulot mong ding mamangan keka, maging tinapeno man para karing aliwa, ing makalakad kami, karing bakas mo, nginit kapilan paman. Amen. Baning kakot kay gayon daon, tanggap yara pa ng Diyos,
igpang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoo iting dawon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo. King kaya katamay ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo o Diyos ning sikanan. Talapamye karing regalong daralami. Tanggapan mo reting ayin ayampang ning kekang iglesia at gawan mo ang sakramento ning kekaming kaligtasan. Iriadon mi kumilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay gayu. At kaya ka, At nayo rin po suyo. makayat na Salamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karabat dapat at matulid sugat at mga kabusing pasalamatan da kayong sablang pinandit. At numan ka rin o ginabanalig pa. Mayupayang duto at talanganggan Diyos kamamilata ng Kristong Ginumi. Kingkekang lagod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ingkekang dangalan. Agyang gilutan da ka, Paula, naning kasalanan, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kay lug keka. Ulinita, ang kaluguran mo anak, meging tao yang kalupami, ban ating taong ating kalupaming tao makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangalilik kindalan. Kapamilatana, tingangel ning banwa, iyampang daing karelang panalangin ning kapanyamban. Kabang magsayala, arapan mo kapilanman. Miyugnes saning siwala mo king karela at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banalogin kayong panibatan ng sablang kabanalan ulinita. Pagparlampumi, pabanalan mo sa dating ayin, ngaslag ni Espiritu ban para kay kami, mailalang katawan at daya ni Ginuming Yesu Kristo. Bahay mo daon kusang lubkim pa may lazat kamatayan kinwaning tinap. At pepa salamat siya kay Pirasune. At binyan ka rin kayo, disipulos nga na, tangapanyay, ikungan at kananyay. Iti ang ganakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni nga punan kinuha na yung kalis. Pasibayan pa salamat kay kadwin na yung kalis. Karing kayung disipulos nga na tanggapanyait. Ikongan at minam ko kani. Iri yung kalis ni ganakong daya. Daning bayo talanggang tipan. Amibo para kay gat parang sablang tao. Pangkita yung patawaran ng kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Kasyagdayang yan ang misteryo ng kasalpantayanan.
Yang ining gaganakan miyo ipaing kamatayan at pamanyabli ng mebya ng anak mo. Taraon miya kege din tinapin ng biyering kalis ng kaligtasan. Laming pasalamatan kegeng pepalyarian magaming matampang talakadara panaban sumuyo ke. Mapagbabaming pagamamu kingi kaming ansanang may sulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipunana kami anting metong ning banal Espiritu. Kinakan me oig paizan te iglesia makalaganap king meto yat baniginap yesa king lugud. Kambening ke kaming Papi Francisco Florentino ke kaming Arzobispo Pasiano ke kaming Arzobispo Emeritu ading sablang pari. Ganakan mula naman ding ke kaming ipanalangin ngin. Minsan paging lubtam ganakan tala rin ke katam personal akayadunan king ginukan iting balalamisa. Ganakan mula naman ding anak mong Dia Alendrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalina, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Salome, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Lucas, Consuelo, Dennis, Lilian, Isabel, Bernardino, Carmen, Esteban, Servando, Maria Rosario, Marcelino, Edilberto, Consorcia, Remio, Joel, Librada, Rosalinda, Bartolome, Corazon, Consolacion, Domingo, Salvador, Merenciana, Tranquilino, Elena, Aurelia, Marlin, Remio, Leonardo, Leonora, Crispulo, at Alfonso, inaus mong Meco, Kede Kingyat. Andining kambinyag, may tela kambiyan ng Kristo, may ragayin la naman sana, king kayang pang subling maybe. Ganakan mo la naman. Ding kapadat ming pepainawa na at maninayang subling niye, at ding sablang may hangon na biye. Tanggapan mo sana, kimaligayang na harapan, pagalulon mo kayang gaon, kayang karabat dapat maggamit, kimbiya lang ang gabang kambe, ninuna Virgen Maria, Indonin Diyos, kambe ng San Jose, agayang kalinis-linis na esposo, kampi ng apostoles, ading sablang santos at tinupad king malmong kaburian, king kayakaba ng panun, puri nagat paligayang kamamilatan ng Ezo Kristong anak mo. King kamamilatan ng Kristo, kampi na't kayag pangmayupang, kagawin na Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman king alanganga. Nginipurian tayong igpamiglalang at maganaka at kekataong. Sumasalangit ka, sambahin Pasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Oh
sa amin, at huwag mo kaming paintulad sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikaw isang amiyo, ginuking sa belang marok, malagunang pagkalubing kapayapan kayong panahon me, mangking kasaupanan ng kang pagkalulo, paradi kaming may kabus king kasalanan, at miriktas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami, kamben maligayang kapanaligan, king panyatan ni Jesu Kristong kagaming talapangapos. Huling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O Ginoong Jesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko bagye ko kay kayo. Namasang nabalikdan din kay kami, ing kasalanan, nero ano ing kasalpantayanan, ing kay iglesia at pamayapan me, ang panbilog nagpangking kaburian, kambiyat magari manggaman king alanganga, Amen. lugod at kapayapan ng ginamantabi sa kapilanman kay kayo. At kay ka, Bakit tapungin, may kami itong tama at may kakalugod king Ginoo. Kapayapan. kapayapan Peace. po. Nyo'y Kordero ng Diyos, nyo'y malalakong kasalanan ninyo. Noon na mayayaos kingapunan ng Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kay ka, dapat tigkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
talakad kamo po. Manalangin tamo, o Ginoo, irista ng Eukaristiyang pigkalumo kay kami, pagdala na keng kaligtasan at papanatilyan tapat king sala ning kekang gatutuan. Iriadwan mi kamamilagtan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Purihin ang kahayan, ang dulot niyang kaligtasan. Siya kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiyaw, magsiyaw, magsiyaw sa Panginoon. Inginuman tabi kay kayo. At kaya ka, Bendisyonan na kayo ng Diyos, singig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Misa mayari may kayo king kapayapa. Salamat, King Dios.